Sisheshe mfethu lo sesibona ishashazi ngathi ishubile indaba so lokuthi uphara umthathu wanikezwe imali engango-3 million enikezwe upresident. Zimonza ukuthi ngifuna unilale kahle nonkulumo kaMancisi. uMancisi uyachaza ukuthi babevele bekhulumile prior to i-meeting ukuthi indoda kwashwani phela umthakathi ukuthi upresident kusolala ngathi ithi uzomnikeza imali ingakho engafuna ukuhlangana naye. But ekuhambeni kwesikhathi eventually bahlangana. It's just yanganda khuluma very video inde bafethu futhi lento nilayisise nizwe so vele from now on semlindeni nophara umthakathi avesa nayi address nation because secacela usikonakele mase sekuney'nsolo zayimali. It's going crazy man. Sayuba ne-briefing nje encane kodwa izinto asayikhuluma naye ngalolo suku enye yayo ilento ethi uthi uphakela umthakathi ubaba uRamaphosa ufisa ukumbona kodwa manje njobe efuna ukumbona iyavela into ethi kunemali afuna ukumnikeza yona. Ngase ngimtshela mina ukuthi ngangcono kube ubaba uRamaphosa uthi ufuna ukubona kodwa ufuna ukulungisa inkinga lezi esikhala ngazo njengoba hlele simasha. Kodwa uma kuveza ethi kunemali afuna ukuyikhipha ufuna ukuxhasa ilapho-ke inkinga-ke ngoba shuthi sekuyi-bribe leyo sekukudayisa ngomzabalazo uma uvuma ukuthatha leyo mali. Kwangazuthi-ke siyazwana-ke naye wayikhahlela leyo nto ngenyawo zombili wathi hayi ngeke ngivume mina mfethu Mancisi ukuya lapho angifune imali phela mina ngifuna ukulwela abantu base-South Africa. Kwadlula-ke lapho-ke and kwaba yinto futhi angikaze kufika umbono umcabango uthi kungenzeka awuvume lowo mhlangano. Nakho-ke ngomhla ka-29 ebusuku June sekuvela-ke iy'ndaba ezithi ube nomhlangano uNgizwa Mchunu nawo uphakela umthakathi. Ngawo umhla ka-30 emva kweMarch ngenza isiqiniseko ukuthi siyabonana nomfowethu uphakela umthakathi. Masibonana naye uphakela umthakathi ngimbuze ukuthi saba ne-meeting one-on-one ayekhona amanye ama-comrades but ngacela ukuthi asikhulume sodwa eceleni sobabili and basinika lolo thuba and ngakhuluma naye ngambuza ukuthi mfethu wena wathi uRamaphosa njengoba efuna umhlangano ufuna ukukunika imali ngabe kwenzakaleni uzovuma ukuthi uRamaphosa nibe nawo umhlangano ngoba uyazi ukuthi sasivumelene ukuthi ngeke uyilapha ngoba ufuna ukunika imali akezi nama-solution. Umfowethu-ke lozo insolo zonke wayiphika ukuthi ayikho imali ayithathile kuRamaphosa futhi yena akaswele futhi yena ufuyile uney'nkomo eyi-more than 500 ney'mbuzi eyi-more than 1000. Ngase ngicela ukuthi ngoba lento kubuke kungazuthi ziningi iy'nkulumo la ngaphandle nakwi-social media kubalulekile ukuthi sibe nomhlangano. Ngakusasa umfowethu Ndabandama wayezoba ne-media briefing. Uma ezoba ne-media briefing bekuseni kwakumele sibe nomhlangano kuyimina uyena kanye nobuholi bonke be-March and March. Wathi hhayi akanankinga ngabuthinta ubuholi be-March and March kwavunyelwana ukuthi kuzobonwana. Nakho-ke before i-media briefing sengifona ekuseni ngoba i-media briefing yakhe izoba ngo-3 thina kuzomele sibe nomhlangano ngo-12. Mase ngimcela ukuthi-ke ngizama ukumfonela angisamthole efonini kwaze kwayi-media briefing yaqala i-media briefing. Ngafonelwa nomfowethu avamise ukuhamba naye amqaphayo naye ngangamthola. Sagcina umhlangano ungabanga khona ngazama futhi ukuthi kube nomhlangano-ke after media briefing wangatholakala efonini. Okuyinto-ke leyo-ke engabona ukuthi sengikwenze konke mhlawumbe ingakho umuntu ezefika kulesi sigaba lesi ngoba savumelana naye umfowethu ukuthi lo mzabalazo esiwenzayo kumele sithembeke ngayo yonke indlela. Futhi umfowethu uphakela umthakathi mina bengimbiza ngobhuti omdala namanje futhi kusewubhuti omdala ngoba ngisho ngikuthiwa ungenzani kodwa akushintshi ukuthi mdala kunami and futhi kumele ngimhloniphe. Kodwa izinto ayenza
yokuthi makuba nenkinga kufanele sihlale phansi silungise lonto gcine ngasawabamba ama-phone call ami zonke lezo zinto gcine futhi engasaxhumani nobuholi be-March and March akubanga kuhle lokho. Mase kuba khona iy'nsolo ezithi before baye kulo mhlangano womhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango 3 million isiyonke, kodwa waqale kwakhipha ideposit o1.5 million. After imedia briefing kwakumele kuphume futhi omunye u1.5 million isiyonke imali kwaba u3 million. Zikhona ke lezo insolo ezinjalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela lonto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethola imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyena ukuthi ke ukuthi ngempela ikhona imali yaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na public ukuthi kunemali abayithola ngokuthi imali clean mhlambe ngaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe ezintweni zabo ezipersonally noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimali yani, kodwa kubalekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebeyinikele kuona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuwona. Wena uma uzohamba uyokhuluma ube nezivumelwane nabanye abantu esikholelwa ukuthi ibona basibeke sezela sibakhona, uthatha imali engaka uyinike uthatha imali engaka kubantu esikholelwa ukuthi ibona basibekela sikhona njengamanje. Lokho ngesiZulu kubizwa ngokuthi ukudayisa komzabalazo. Baningi abantu ongenzeka beyixeke inkulumo yami namhlanje, kodwa futhi ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi babona ukuthi why kwakumele izwe lazi ngalento and why kumele sikhulume kanje njengelakho, ngoba abantu abaningi banenkolelo yokuthi kumele sibe united sibumbane ukuze sizoqhubeka nomzabalazo wethu. Kodwa manje umbuzo omkhulu uthi uba united kanjani nomuntu osedayise ngomzabalazo? Siphephe kangakanani ukuthi sizothi sizabalaza isitha ongenza usasazi yonke into ukuthi senzani endokunye isitha mhlambe sekuyisona esesinika abantu abathile sinabo emzabalazo lama instruction sigcine sesiphuma kwi-focus senze ezinye izinto okungamele ukuthi sizenze. Mina umfowethu uphakela umthakathi nomfowethu ongizwe bengifisa ukuthi bayidisclose mothi kwakuuxhaso noma kwakuyini, kodwa le mali ekusolakala ukuthi bayithola, ngoba uma kuqhubeka kanje ekuhambeni kwesikhathi kuzoba inkinga, ngoba sazivumelene ukuthi umuntu odayisa ngomzabalazo ngisho ngakuthiwa ubani kuyomele sim-expose lowo muntu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nomzabalazo wethu oclean, ngoba sila sikhona njengamanje kuyabonakala ukuthi abaholi bethu okuyibona babeseyingxoxweni sizongena kwintando yeningi abakumakhodesa abaningi babo badayisa ngomzabalazo. Uma bedayisa ngomzabalazo labo bantu abaholi ababekhona khona abaholi ababona ukuthi umzabalazo sekudayisiwe, kodwa ngenxa yokuthi bafuna ipeace, bafuna kube nokuthula, bathula sangena kwi-democracy sakwazi ukuvota okokuqala ngo-1994, ukuthi namanje abantu abaningi bajahe ukuthi kube nokuthula kuqhutshekwe nomzabalazo esekuwona. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi uma seqhubeka sithula nalezi zinto lezi, umzabalazo uyophelela endleleni. Umzabalazo wethu wokulwela abantu base-South Africa uyofana neze, ngoba nabantu abangena kuhulumeni
abanye babe seyingxoxweni zama-negotiation ngo-1994. Ibona basibekela sikhona. Ngobani abaholi ababekhona bathula ngoba befisa ukuthi kube nepeace. Kodwa la sikhona yabonakala ukuthi abantu efaka bashaya imithetho eqondile eParliament, bashaya imithetho egwegwile, bashaya imithetho ecindezela kakhulu umuntu omnyama ngoba vele basebedayisile kumakhodesa kona before 1994. Izona zonke-ke izinto lezi njengelakho esithi thina noma kunganjani solimela iqiniso and siyokhuluma uma ukhona omunye wethu esinaye ongenzi kahle. Ngakho-ke namanje siyafisa ukuthi izwe lazi ukuthi kwenzakalani, and siyafisa futhi ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe insizwa nomthizo ophela umthakathi ongizwe nomanje kuxoxwe ukuthi lolu daba sizolulungisa kanjani ngoba ekugcineni abafowethu amagalela abo ongizwe nophakela umthakathi amandla abaluleke kakhulu kulomzabalazo sibona. Into nje inkinga ilelifu elimnyama elibalandelayo ukuthi kumele bachaze ngale mali ukuthi kwakuyimali yani leyo ukuze sizokwazi ukusebenza ukuya phambili. Kumele bakhulume babe neqiniso bekhumbule ukuthi yini yayisihlanganisile. Umuntu engajabuleli ukuthi kusolveke inkinga zakhe ipersonal manje ngoba asilweli thina but silwela izwe, silelwa izizukulwane silandelayo, silwela izingane zethu ngoba okuningi noma sesingakuwina manje ngeke sabhenefitha thina kodwa sekuyobhenefitha izizukulwane silandelayo. Siyabonga kakhulu ngethuba esinika lona. Umzabalazo kodwa kumele uqhubeke, kumnyama kubovu umzabalazo kumele uqhubeke, and ilakho ngeke iyeke ukulwela umuntu omnyama, ilakho ngeke iyeke ukuveza iqiniso. Ngisho ngakuthiwe sondelene nabo abalithande kangakanani, ngisho ngakuthiwe lenziwe, ngisho ngakuthiwe ubugebengu benziwe abantu ezizwanayo nabo, shakuthiwe ubugebengu benziwe abantu basemndenini. Kuyomele sikuveze ukuze lelizwe kusasa libe ngcono kunelamanje. Siyabonga.